Ndabasuje cyane mwese mukunda iyi channel yitwa Hot 250 TV. Nge nitwa Isabelle Dusengimana, tuzi ko munkurikira mu biganiro bitandukanye. Mbahaye ikaze no mu kiganiro cya none. Tugiye kurebera hamwe ibiribwa 27 ugomba kwirinda kurya cyane mu buzima bwawe. Byanaba byiza rwose wabona bishoboye ukaba wabireka, kuko ni ibiribwa nini biba atari umwimerere, biba byaratunganijwe bikongerwamo amasukari cyangwa se amavuta cyangwa se izindi produits zishobora kugutera ibibazo bitandukanye. Ubwo rero mbahaye ikaze kugira ngo turebere hamwe urwo rutonde duhereye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere hari ibinyobwa birimo amasukari menshi. Twavuga nk'amaji cyangwa se imitobe yo mu nganda usanga yongerewemo amasukari, twavuga amasoda cyangwa se fanta. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga chips cyangwa se ubwoko bw'udusnacks usanga dukatakase kuri ubwo buryo ubona benshi murazizi, muzita chips cyangwa se mukazita crisps. Ubwo rero nabyo biri mu bituma rwose utagira ubuzima bwiza mu gihe bikoresheje cyane. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga inyama zatunganijwe. Inyama zatunganijwe ntandi nyine inyama zabazwe hanyuma ziratunganywa mu nganda, bagira uburyo bongeramo uburyohe cyangwa se bongeramo ibituma za nyama zibikeka zikamara igihe kinini. Aha twavuga nk'amasosiso, jambo n'ibindi. Ku mwanya wa kane tuhasanga umuceri w'umweru, nawo uri mu byatuma bigutera ingaruka zitandukanye zirimo n'umubyibuho ukabije mu gihe wawuriye cyane. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga inyama zitukura. Inyama z'amoko yose cyangwa se z'amatungo atandukanye ariko zitukura nazo ntabwo ari nziza kuzirya igihe kinini. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga amafiriti. Amafiriti y'ubwoko butandukanye, yaba y'ibirayi, ibitoki, yaba ibintu byose nyine biterwa mu mavuta menshi bigatekwa bufiriti. Ku mwanya wa karindwi tuhasanga amashokora y'ubwoko butandukanye. Ku mwanya wa munani tuhasanga ice cream nazo z'ubwoko butandukanye, kuko hari ibikoze mu nkeri, hari ibikoze muri byinshi bitandukanye. Ku mwanya wa 9 tuhasanga peanut butter. Mwumvisemo peanut ubwo yitomva ko harimo ubunyobwa. Ubunyobwa hari ukuntu rero butunganywa bwakongerwamo agasukari cyangwa se ibindi bituma buba bufashe kuriya nyine ku buryo wabusiga no ku mukati. Ku mwanya wa 10 tuhasanga inkoko ikaranze mu mavuta. Inkoko irabazwe, iratunganijwe, hanyuma bayikoreye ibirungo, hanyuma bayitetse mu mavuta menshi. Inkoko nayo ntabwo ari byiza kwirya igihe kinini. Ku mwanya wa 11 tuhasanga ubwoko bw'ibisuguti cyangwa se biswi. Ku mwanya wa 12 tuhasanga amoko atandukanye ya energy drinks. Ku mwanya wa 13 tuhasanga confiture cyangwa se jam mu cyongereza, ubwoko bw'amakonfiture atandukanye, yaba y'inkeri, yaba y'inanasi, yaba y'imyembe n'ibindi bitandukanye. Ku mwanya wa 14 tuhasanga amasosi arimo ibirungo byinshi. Aya masosi nayo ntabwo ari meza bitewe n'ibyo birungo byose warunzemo. Hanyuma ku mwanya wa 15 tuhasanga ikawa ifashe. Ku mwanya wa 16 tuhasanga pancakes. Ku mwanya wa 17 tuhasanga ibyayi byo mu bikopo cyangwa se ibyayi byo mu bikombe. Icyayi usanga ugura mu ma supermarket cyaramaze nyine gutunganywa kikajya mu icupa. Ku mwanya wa 18 tuhasanga ibinyobwa birimo alcohol, inzoga. Ku mwanya wa 19 tuhasanga pizza z'amoko atandukanye. Ku mwanya wa 20 tuhasanga amavuta ya soya beans oil. Ku mwanya wa 21 tuhasanga burgers cyangwa se hamburger. Ku mwanya wa 22 tuhasanga izo bita cookies cyangwa se ubwoko bw'ibisuguti. Ku mwanya wa 23 tuhasanga imbuto zumishijwe, fruit nyine uko kundi bazumisha zikabasha kubikwa igihe kinini. Ku mwanya wa 24 tuhasanga umukati w'umweru wakozwe mu ifarini yatunganijwe itakiri ingano z'umwimerere. Ku mwanya wa 25 n'ubundi tuhasanga ubwoko bw'umukati witwa croissant.
ku mwanya wa 26 tuhasanga amoko ya fast foods yose, bya biribwa usanga n'ibitegurirwa ku muhanda cyangwa se bya biribwa utegura uti mu ntegurira kangaka ugasanga bifasha iminota mike nyene kiri fast food. Ku mwanya wa nyuma wa 27 tuhasanga amavuta y'inka. Ngira ngo rero urutonde murarubonye rw'ibiribwa ugomba kwirinda kurya buri munsi, byanashoboka bihagarika. Hari byo twagiye twiga gutegura, ubwo bumenyi ugomba kubimenya, ariko ukanamenya ko kubirya cyane uba wangiza ubuzima bwawe. Ndabashimiye. Nitwa Isabelle Dusengimana. Utarakanda kuri subscribe akabakunda video za Hot 250 TV, reka nkusabe usike ukanze kuri subscribe. Nkeneye comment zanyu kandi kugira ngo mumbwire ibyo mwifuza ko twabategurira ubutaha. Mbifurije ibihe byiza. Bye bye.